Ima jedan vic u Bosni, u Srbiji se priča, idu tata i sin, vode magarca. I ljudi ih sretnu, kažu, gle ova dvojica, što niko ne jaša magarca, kaže. Idu po planini. Onda kaže sin, aj tata ti na magarca. Tata na magarca, opet neko dođe, kaže, gle ovog ćaleta, jaše magarca, malo dete od 7 godina ide za njim peške. Tata to kad ču, on se zameni sa sinom, vodi ćale magarca, sin jaše magarca. Opet grupa ljudi dolazi i kažu, gle ovog malog drznika, jaše magarca, stari otac mu ide peške. Oni preneraženi ne znadu šta dalje, uzmu i ponesu magarca. I opet ih sretnu ljudi tamo malo kasnije negde i kažu ljudi, gle ova dva magarca nose magarca. Eto, to ti je priča o ljudima. Next Gen Podcast. Kako? Next Gen. Next Gen Podcast. Next Gen. Next Gen. Немања, здраво. Dobar dan. По втор пат во Next Gen Podcast. Hvala tebi na pozivu. Сега ние дојдовме во Белград, првиот пат ти дојде во Скопје. Fair enough, 1-1. Ајде малце да се навратиме на тој прв подкаст. Дигна огромна фама во Македонија, после тоа направивме првата Be Next конференција заедно со тебе, некако и на ти си човекот кој ја потикна таа манифестација, таа конференција да се случи тоаш, и за тоа фала ти, бејќи денес веќе редовно се занимаваме со тоа и организираме конференции. Ти беше некако првиот и тој што е потикна и првиот говорник кој застана на сцена на Binex, така што фала ти за тоа и нешто што некако низ цел живот ќе си остане како вистина, бидејќи е. Така е. Како ти делуваше тебе тоа прво гостување, какви коментари доби после гостувањето? Pa prvo prepoznao sam u tebi veliki potencijal, ti si bio mlad, ambiciozan preduzetnik za kog je vredelo žrtvovati vreme, doći u Skoplje, snimiti podcast, promovisati to zajedno po mrežama. Znači nisam te gledao kao još jedan podcast, već kao jedan preduzetnički projekat koji bi ja želeo da pomognem sa nekim svojim medijskim uticajem. U nastavku te saradnje smo onda došli do neke zarade na konferenciji u Skoplju koju si ti organizovao sa mnom kao predavačem. Pa si imao još neke goste, još neke predavače, onda sam te sve više gledao kao biznismena, što mi se jako svidelo i evo nas sad ovde u nastavku te priče. Generalno, dosta ljudi iz Makedonije prati ovo što ja radim i pričam, dosta njih se motiviše, poistovećuje, dosta njih želi da pokrene biznis u Makedoniji. Makedonija je slična država kao i Srbija, ima svoje prednosti i nedostatke, a moja ideja je zajedno s tobom da poentiramo na tim prednostima, da Makedonci mogu da stanu na svoje noge, bez obzira da li im je na vlasti VMRO, DPMN, SDSM ili ne znam nija koga već dole. Знаеш. Апсолутно, да. Така, искрено многу убав период и многу добра работа некако направивме заедно во тој период, што на нас уште повеќе ни значеше и од на тебе, но секако нели за да биде квалитетно треба да биде обострано, што ви кажале вие. Сега денес се договоривме, претходната интервју беше доста динамично, денес се договоривме дека ќе бидеме малце по чил. Вчера снимав со Драган, денес со тебе од Сабел, значи 2 дена, 2 подкасти малце во хаос, не знаеме точно кога ќе излезе овој, бидејќи на крајот ќе им најавиме нешто што исто така они не очекуваат дека ќе го најавиме, а тоа е твоето следно гостување во Македонија. Сакам денес по емотивен разговор да правиме на некои теми, да се осврнеме од животот малце позади бизнисот, иако тоа се верувам дека е многу во блиска релација. Па сакам да те прашам директно, да почнеме од некоја твоја особина, што сметаш дека тебе те направи успешен. Која е твоја особина? Pa vidite, ne postoji... Ako moraš jedna da izbereš. Da, ako mora jedna, nema jedna. Znači, to ti je mešavina fokusa na ono što želiš da uradiš, mešavina dugoročnog postupanja ka tome, znači fokus, šta hoćeš? Hoćeš da uspeš, hoćeš da zaradiš, hoćeš da nabiješ biceps, znači fokus. Ne može jedna osobina. Prva je fokus, druga je dugoročnost. Znači ti moraš to da kažeš sebi u redu, ja u taj fokus moram da pucam, znači dugoročno. Znači, ako hoćeš da pročitaš 1000 knjiga, ne možeš kažeš to ću do srede. Znači, dugoročno je 2, 10, 12, 7 godina, zavisi sada koji je posao u pitanju. Posao sa robom, njemu treba 5, 6, 10 godina. Posao u digitalnim medijima kao tvoj, njemu možda treba 2, 3 godine, što je super, da vidiš da li ti se isplati, da li ti se ne isplati, da li imaš referal. Znači, dugoročno i treća osobina bi mogla da bude kod mene spremnost da žrtvujem druge stvari zarad svoje prve ideje. A to je možda i najteže. Znači, moraš da budeš spreman da žrtvuješ 2 skijanja, 2 mora, odnose sa mužem, sa ženom, sa devojkama, ne znam sad u kojoj fazi razvoja, u tvom slučaju možda sa porodicom, možda s bakom i dekom, možda da žrtvuješ 2 sata dnevno blejanja sa drugarima posle posla, znate.
Ako ti radiš od 9 do 5 ili 8 do 4, pa to je prosečno radno vreme, uspećeš ko svi u tom skupu. Međutim, ako hoćeš da budeš outstanding, ti moraš da žrtvuješ to popodnevno vreme. Znači, nema mnogo tog blejenja. Eto, to je fokus, dugoročnost i žrtvovanje koje se integralno pretvaraju u jednu osobinu koja je key competitive advantage u odnosu na okruženje gde s time stvarno tek možeš mnogo toga da postigneš. Tek na to ti dolazi da li imaš kreativnost, veze, konekcije, pare, zaleđinu i tako dalje, ali ako ovo nemaš, niko neće da ulaže u tebe, niko neće da ti pomogne, nema te banke koje će ti dati pare. Evo sad, uzmimo tvoj primjer, ti sad praviš 4. konferenciju, na primjer. Pa je lakše da nađeš sad sponzora za 4000 evra, da mu kažeš, znaš, ovo mi je 4. konferencija, vidite foto, video, slike, šta smo uradili pre, je li tako? Tako. A koga smo imali od sponzora za prvoj? Jedva ni jednog. Delili smo trošku. Имавме два, мора да ги спомнем, ама сепак мали во тој момент, да. Затоа што е сега Tako je, нормално. imao si 2, sad ćeš da imaš 6, da će ti imam više para, em će ih Има više. 10, da. Jeste, ali to sad stiže u saturacija 3., 4., 5. Znači ti si se u svom biznisu fokusirao na šta hoćeš, dugoročan si jer si već u 4. godini i ostalo je da vidimo samo koliko se odričeš. Ja sad ne poznajem tvoj lični život, ali te osobine koje rade kod mene, one rade kod svakoga. I kod Dragana, i kod Vlade, i kod Georgije, i kod Nemanja. Znači one su univerzalno prihvatljive. Да. И буквално тоа сакам да го истакнам, колку, ајде прво да те прашам, колку мислиш дека некој треба од страна да потикне некого за да се постигне успех, како во случај што беше ти спрема мене, ти ми се јави во тој момент, комунициравме за некои други конференции, беа заинтересирани за тебе, сакаа контакт преку мене, сега се навраќаме година и полна, веќе и заборев. Tako je. И ти лично ми кажа, ајде на почеток кога ти спомна си видел некој потенцијал во мене, ти лично го прекина тој некое преговарање и рече сакам да правиш конференција, сакам ти да ја правиш, да биде по твојот бренд и јас да дојдам. Jeste. Тоа беше некако, знаеш, не мисля дека може ја да го направам. Иако не сметам дека се подценувам често во животот, сакам да излезам, Pa да vidi, се пробивам, ама ja sam to radio na bazi intuicije, znači ja sam tačno osetio da ti i ja to zajedno možemo da uradimo. Ja kad dobijem instinkt, onda ja ulažem all bets in i onda je praktično, možda u mom slučaju manje bitno da li ti misliš da možeš, ako ja mislim da mogu, ja mislim da mi zajedno možemo. I onda si mi ti tu trebao praktično samo da ne sabotiraš aktivno tvoj projekat. A to što misliš da ne možeš, to drži to u sebi. Pusti mi da... I bio sam u pravu, a godinu dana kasnije ti si se osnažio, pa si sad ti onaj koji zove one koji misle da ne može. Pa si ti onaj koji je, da kažemo, pozitivno na elektrisanje. To u biznisu tako funkcioniše. Znači vi kad ste, na primjer, lepa osoba, lepa devojka, svuda ste lepi i svima to želite da pokažete. Neko ko je dobar slikar, ko je dobar umetnik, pisac, on prosto po prirodi stvari piše i džabe i pokazuje to. I mi koji imamo neki mali gen za biznis, mi isto kad osetimo poslovnu krv, što kažu, mi hoćemo da podržimo i pro bono neke projekte i obično, i zato sam ja i direktivan, i presecam, i lomim, i ulažem, i ti si rekao ti ćeš plaćati reklame. Nema već, ja sam bio spreman i ja da ih plaćam. Mislim, samo da to uspe. U principu, postavili se da smo pomalo svi plaćali. Znači, kad god prepoznaš neku priliku, uleći. Da se ništa nije od toga desilo, da ništa nije uspelo, da nam je sve propalo, ovo je jako bitno, u mom životu se ništa loše ne bi desilo. Znači ja bi samo nastavio dalje da jurim dobre prilike i to je savjet za sve druge ljude. Ako vam nešto ne uspe iz prvog, nije kraj. Konkretno tebi je to uspelo iz prvog, ali i da nije, ne bi bio kraj, mislim. Да, имавме среќа, може би. Ама дефинитивно и самиот тој момент да почнеш, ти често го иницираш тој момент, само да се почне, да се проба, да се објави, да се стаи цена и да се иде во напад. Као тоа е најтешко да се преброди во глава тој момент. Знаеш, само да почнам, само да објавам. Ali to je kad ti nemaš... За тоа треба поддршка. Тоа е тој фидбек од тебе, таа поддршка што му треба на секој млад. Vidi, kad ništa nemaš u glavi, najveći problem ti je tvoja glava. A u praksi to što imaš u glavi bi trebalo da bude tvoja najveća podrška i tvoj najveći resurs. A problem bi trebalo da bude da li će ljudi doći, koja je cena, da li možda stanu u hotel, da će možda pljusak neki da bude, ne znam, neke turbulencije, epidemija, to su problemi. A problemi u glavi, tipa strah, bojim se, šta će reći tetka iz, ne znam, Struge, iz Strumice, to je manje bitno. Znači, ja kažem ljudima, moli se Bogu da tvoji problemi budu u tvojim rukama. U tvom slučaju, ako je šta će reći drugi tvoj jedini problem, ti si srećnik. Ako je tvoj problem, plašim se da pokrenem biznis, ti nemaš problem uopšte. Odnosno, sam ga rešavaš. A zamisli sad, evo, hoćeš, trkaš se s nekim ko ti je konkurent, ko nema problem, ko ima bolje veze, bolji tim dizajner, ko je poznatiji, ko je to radio, pa treba da ga pobedi. Pa šta bi onda radio?
Jel misliš mene baš briga za tvoj problem? Ili ti sad, na primjer, kad prodaješ neku robu, imaš konkurentske firme ili turističke aranžmane, šta bilo, ali misliš da neko optira za drugo kao oni imaju problem. Znači, sve probleme koje ti imaš u glavi, to budi presrećan, to su samo tvoji problemi i možeš sam da ih rešiš. Drugo je pitanje da li ih ti rešavaš, da li ti odustaješ zbog njih, da li ti, ne znam, ni ja novo. Isto ja bih volio ljudima da kažem, znači, ne postoji čovjek koji se ne koleba, ne postoji čovjek koji nema neki strah, neku dilemu. To što imate strah, dilemu, to znači da ste živo biće, ste racionalno biće. Naš mozak je bio u biološkom smislu tako napravljen da on prosto po prirodi stvari reaguje sa odbranom na neke nepoznate stvari u okruženju. Mi ljudi volimo predvidljivost i volimo dosadu. Sve van toga nama stvara nemir, ali to je prirodna reakcija. Kao na primjer kad te neko udari u glavu, prirodno da ti pocrveni obraz. Znači, nici slab, ali jednostavno to je prirodna reakcija. Ali ono šta ti kontrolišeš jeste da ne odustaneš. U ovom slučaju da ga zavaljaš. Да се нападне. Да. Баш се ово интересно што го кажа последното, може да се надоврзе, прочитав од Брайан Джонсон, сигурно го следиш. Да. А пред некој ден пиша дека на твојот нервен систем природно му е да не му се допаѓаш на голема група на луѓе, сака да биде сигурен со до 5 луѓе. Јесте. Пази, тоа е сушно. Човекот е направен да живее така у семејство и у мала средина. Evo ovako, u grupi od 100 ljudi, ja kad izađem na binu ili kad pokrenem neki posao, u principu 90% ljudi je protiv toga. Ne sviđa mu se, ne valja ono, ružanje, brzo priča, sporo priča, glup je, pametan je, gle kako je lep, gle kako je ružan i tako dalje. Sad ti... Ima mišljenja sekoj. Da, ima svakaki. Međutim, ti kad optiraš, ti kažeš, više ljudi protiv mene. Vidim. Aj sad, ja kad sretnem 100 ljudi, ja sam još stroži kritičan. Meni od 100 ljudi, meni njih 99 ne valja ništa. Pa valjda je pošteno da, kad mene sretne 90 ljudi, pošteno je da 90 kaže ovo ne valja ništa, jer ja lično, a i ti privatno, mi smo mnogo stroži ka drugima, je li tako? Nego obratno, je li tako? Znači, ako hoćeš da uspeš, pa skroz je pošteno da te ljudi osporavaju. Ok, neko će ti postavi tepih, nečija si krvna grupa, ali nije realno da to očekuješ. U principu, suština uspeha je u nametanju, biznis se širi kroz trenje, kroz atmosferu, avion kad leti, ima otpor, kola idu, troše gume. Kako se kreće automobil? Troši gume, troši gorivo, troši vodu, troši ulje, troši asfalt. I on kad savlada tih 5 stvari, ti kažeš ja sam stigao negde. Je li tako? A što misliš da je sa tobom drugačije? Sa tvojim projektom, sa tvojim biznisom. Plaćena reklama, pa ona troši pare za saturaciju pregleda, saturaciju kliktova, konkurencije neke i tako dalje. Znači, prirodna je postavka kad nešto uradiš da ljudima to ne odgovara. Ima jedan vic u Bosni, u Srbiji se priča, idu tata i sin, vode magarca. I ljudi ih sretnu, kažu, gle ova dvojica, što niko ne jaša magarca, kaže. Idu po planini. Onda kaže sin, aj tata ti na magarca. Tata na magarca, opet neko dođe, kaže, gle ovog ćaleta, jaše magarca, malo dete od 7 godina ide za njim peške. Tata to kad ču, on se zameni sa sinom, vodi ćale magarca, sin jaše magarca. Opet grupa ljudi dolazi i kažu, gle ovog malog drznika, jaše magarca, stari otac mu ide peške. Oni preneraženi ne znadu šta dalje, uzmu i ponesu magarca. I opet ih sretnu ljudi tamo malo kasnije negde i kažu ljudi, gle ova 2 magarca nose magarca. Eto, to ti je priča o ljudima. I sad šta ti možeš tu da uradiš? Ti ne možeš to da preskočiš. Stalno će ti nešto govoriti. Ali možeš samo da ignorišeš. To se kaže na engleskom blind them all. Znači, ono što ja hoću da uradim i ono što ja mislim da treba, to je moj put. I za to je potpuno irelevantno šta drugi misle. A ja ti garantujem kad uspeš na kraju će svi hejteri da postanu fanovi, svi ovi koji su bili neutralni reći će pa znali smo, on se više trudio. А колку време ти требаше да можеш да почнеш да ги игнорираш вистински? Бидејќи ти си човек, еве вака, ако смеам приватно да кажем, тој го кажам општо на луѓе, твојот, например, настап јавен, нели, кога е поексплицитен, поавангардер, ти си приватно многу смирен човек, многу окей, многу пријатен, преска имаше луѓе се поздравуваат со тебе, седевме во Белград тука на кафе. Ти си толку, еве сега да бидам брутално искрен, толку нервно си окей, смирен, што е реткост искрено кај доста предприемачи. И ти некако тоа си го задржал и тоа мене највеќе што ме фасцинира кај тебе таа твоја некоја нормалност, а за тебе може и прв ке речете и он вика вако што е всушност некоја баш супротност. Видите, ја вичем jer ја продаjem вику. Продаjem да луѓе чују, продаjem да се кажу што вичеш, па да ме чуеш. Бучно, па смањи. Не свиѓа ти се, пребаци канал. Или решен проблем. Вичи ти, јел ти брани? Znači, ja kad pričam tiho, ispostavilo se da niko ne sluša.
I šta ćemo sad? A ja sam plaćeni govornik. Pa zamisli ti sad platiš negde da slušaš film u bioskopu i oni smanje to, ne čuješ ništa. Ili čuješ ti u prvom, ali ovi u zadnjem redu ne čuju. Mi smo dosta imali tih gostovanja, otkaže mikrofon, nema zvučnik, znači moraš da vičeš. Prosto. Drugo, moja krvna grupa, energija, ekstrovercija ukazuju da sam ja precizan, koncizan, odmeren i moja vika nije da te oteram, već da ti privučem pažnju. A privatno, za one koji se probiju, vodimo kao ti, a sad ovde što smo bili u pekari, normalan ton. Suština je da ljudi to sve vide pogrešno, naš masa njih kaže gde kao u čemu je tvoja moć. Znači, moja moć je uvek u meni. U čovjeku koji je na zemlji, koji je trezven, koji je racionalan i koji zna statistički skup pojave i uvek više verujem sebi nego okruženju. Okruženje je uvek pristrasno, zato što ulaže emocije na sviđa mi se i ne sviđa mi se, ne radi dugoročno, masa njih te ocenjuje po Reelsovima, ne gleda podcaste, masa njih pogleda koricu, pa ako je lepa, kaže super je knjiga, ma ne bre, i knjiga je dobra, trebaš da je pročitaš, ma kao neću, nema veze. Tako da, uglavnom, svi uspešni ljudi su u sebi smireni. To su ljudi koji imaju lokus kontrole potpun. Emocionalni, finansijski, intelektualni, kontrolišu odnose, biraju svoje vreme. Ja sam pun energije zato što biram vreme i ljude s kojima ću da se vidim. Znači, inače ćete svi razgrabiti. Ne možeš da budeš kao javno dobro dostupan svima, jednostavno nemaš živog vremena. Georgi, i tvoje i moje vreme važi it's non-refundable, non-renewable. Znači, ti možda zaradiš para koliko god hoćeš, pare se štampaju, broj ljudi je sve veći, ali tvoje vreme je fiksno. 85 godina, 105 godina, to je fiksno. I onda moraš da ga kontrolišeš, to je da biraš gde ćeš da ga upotrebiš. Tako da, privatno sam dosta smireniji, ali ne viđam se sa svima privatno. Tako. И сега што ми е интересно, кога сме кај игнорирање, моментот на игнорирање, пред некој подкаст коментирав, имав психолог за гостин и коментирав твој коментар на враќање на хейт коментари, кој мене ми е еден од најгениалните, а гласи, сега може и на македонски да го преведам, да моите објави ги будат просечните, ги будат заспаните и ги нервираат просечните, така на српски по... Јесте. Интересно, сакам малце за коментарот, ти буквално го враќаш на сите, луѓето знаат да бидат језиви во коментари, искрено знаат да бидат стварно... Pa vidite, ja sad, ne znam, masa nas, ja sam se tu vratno istakao u špicu, iznervira ljude. I sad oni, ne znam, oni su triggerovani. Oni sad misle, naprimjer, neko ko ima 20 kila viška, on misli da je neko kriv za to, je li tako? Onda neko ko nije mogu da nađe devojku, on misli da je neko kriv za to. U stvari, on je kriv. Onda neko ko u Makedoniji radi od 8 do 4, je li tako? On zarađuje prosečnu platu u Skoplju $800, $700, otprilike. Da. I on hoće da sruši državu što on radi za 700 €. Ja mu kažem, vidi, država je takva kakva je, ima gorih, ima boljih, kakvi smo mi, država je odlična. Ali ono što ti kontrolišeš jeste tvoje veštine, tvoja znanja, tvoje sklonosti i tvoje radno vreme. Znači, on kad bi imao više veština, kad bi imao više znanja, kad bi znao više jezika, a to nije samo srpski, makedonski, bugarski, to su i aplikacije, Magento i programerski jezici, upotreba AI-a, kad bi imao veće radno vreme, kad bi se sam bolje povezivao peer-to-peer sa ljudima iz svog okruženja, on bi imao 6 puta veću platu u kojoj god državi da živi i kogod da mu je na vlasti u Skoplju. I ja stalno pokušavam ljudima da kažem da je za njihov uspeh najodgovornije to što oni rade sa sobom i sa svojim resursima. I onda kažu ljudi, ali ja nemam resurse. Ok, onda ti sad ideš u ovu fazu kako da povećaš sebi resurse. A siguran sam da svako može da više vremena iz blejanja da prebaci u produktivno radno vreme. Ja se slažem da je to... Apsolutno, da. I onda ja kažem ljudima, kreni sa 6-12, 6 dana, 12 sati, da se učiš poslu i onda te stičete ta kriva znanja. To su tvoja empirijska iskustva, šta sad, onda ti stalno učiš ovo ne valja, ovo valja, ovo ne valja. 2 godine kasnije ti onda možeš da radiš kratko pametno, ili 12 godina, da kažeš, znači sad ovo mi ne doprinosi mnogo, ovo katujem, ovo prebacujem, ovo mi se isplati. Kao što ti sad znaš s kojim gostima možda napraviš pare, u kojim gradovima i po koji cena ulaznica. Aj sad neko ko počinje, da li on zna to sve? Može da pita nekoga, ali i to treba da uloži energiju. Ali najbolje kad sam iskusi. To je sad tvoje specifično iskustvo i apelujem na sve ove što su nezadovoljni svojim životom, bilo devojkom, bilo parama, bilo biznisom, da vide šta mogu oko sebe da reše. Ti sad kažeš, država mi ne da pare. Ok, ne da ni meni. Banke ti ne daju pare. Meni prvih 15 godina isto nisu davale. Znači, ne prve godine, prvih 15 godina. Banka hoće da vidi da imaš 3 godine za redom rast dobiti i rast prometa.
Mislim, to je jezivo teško. Ti da bi to imao, ti moraš 6 godina pre te 3 da radiš, da kidaš. 2 godine kasnije ti više ne moraš da radiš s bankama uopšte, možda radiš sa privatnim ulagačima, možda zoveš Vladimira, Nemanju, Dimitrija, Denisa, kažeš da su to angel investitori i da, evo, kao što ti sad možda prodaš deo svog biznisa, dajem primjer, 20% tvog Next Gena i Be Next konferencije, 20% da daš nekom za 100.000 evra. Kad dođe ovaj za 100.000 evra, 4 godine kasnije, sledećih 20% možeš prodaš za 400.000. Ali to je već 13. godina tvog rada na tome. Onda se već brendiraš, onda imaš ime, onda ti ima na pretragama. Eto, i mislim da za taj tvoj put nema šanse da je to hvala Makedoniji, nema šanse da je to hvala stranci, nema šanse da su te roditelji pomogli. Pa ne može Ćale da te pomogne u AI-u, u digitalnom marketingu. On ne zna ništa o tome. On može da te voli, ali toliko i mene moj voli. Moj je ginekolog, na primjer. Pomogao moj Ćale. U čemu? U širenju ženskih nogu, ali ja se time ne bojim. Svataš. Tako da ljudi stalno traže razlog zašto nešto nije, a suština uspeha zašto baš nešto jeste. Tako da hejterskih komentara ima gomila, dosta ljudi je trigerovano sa uspešnim ljudima, a u stvari bi i oni bi mogli da budu uspešniji nego što inače jesu, pa samo da su to količinu vremena u te negativne komentare uveli u čitanje, već bi bolje prošli. А која е цената, например, што сметаш за себе дека ја плати за успехот? И дали сметаш дека општо има цена која мора да се плати? Јас би рекол дека секојаш си носи некоја одредена цена, некој да работи. Во твојот случај, што мораш? Има. Како ја плати? Дали добро ја исценка таа цена? Види, sad je emotivno je to pitanje šta je tebi dobro, šta je meni loše. Ogroman broj ljudi ni za kakve pare neće da radi vikende. Znači, neće da radi za 1.000.000 evra, neće radi subotu. Ja, na primjer, dok god dišem, ja konvertujem vreme za pare, još uvek. Ja lično, ali to je moja lična preferencija. Šta sam žrtvovao za uspeh? Pa prvo gomilu nekih prijateljstava morao sam da smanjim na frekvenciju, jer ja imam dosta prijatelja koji su nastavnici srpskog, geografije, fizičkog, rade u pošti, u banci. Imaju jedan stil života, koriste godišnji odmor 4, 6, 8 nedelja, lagano gledaju utakmice. Ja njih poštujem, ali ja ne mogu da delim njihov stil života sa sobom, ne po parama, već po smislu šta radimo posle posla. Ja u principu sam mnogo svog slobodnog vremena konvertovao za posao, znači manje se viđam sa porodicom, žena, 3 dece, prijatelji, manje kad se vidim s prijateljima, onda nisam ja 2-3 sata s njima, to je dosta manje, okej? Onda moj mozak je stalno fokusiran na neke kamate, na rente, na preglede, na klikove, na aplikaciju Nemanja Antića i sad je prevodimo na kineski, na španski, znači to je tough job, a u praksi ja stvarno ne znam Zvezda, Partizan, ni ko je pobedio, ni ko igra. Ja ne znam ni ko je na vlasti, ne znam ni kad su izbori. Ja sad, ti sad pitaš kog, ja to stvarno ne znam. Jer to ne pratim jednostavno. Shvataš? Onda ne pratim dnevnu štampu, novine, emisije. Netflix uopšte ne gledam. Ja sam akcionar Netflixa, imam akcije, ali ne gledam Netflix. Znači, generalno. Coca-Colu, isto imam akcije, ali ne pijem Coca-Colu. Tako da, hoću da ti kažem, žrtvovao sam tu neku komociju i najviše sam žrtvovao ono što je u mojoj glavi. Možda bi neki Nemanja mogao da bude i dobar pisac, i dobar slikar, možda bi ja bio odličan nastavnik nekog jezika, sociologije, andragogije u srednjoj školi, ali sam morao da žrtvujem te neke svoje ostale stvari zarad ovoga. Eto, to je ta neka moja žrtva. Isto moraš da žrtvuješ kad ležeš, kad ustaješ. Evo, koji je danas dan? Subota. Da, prethodniот put nedela. Jeste, prošli put smo snimali nedelju, sad snimamo subotu. Јас снимав вчера до 8, а спатував од 5 сабајлева, исто како ти у Скопје. Ista priča. Mi se vrati karma. Jeste, karma se vrati. Nije, ali sad za ove ljude kažu lako je pala, evo se radi nedelju. A evo sad, ja sam do sada snimio negde 34 podcasta. 4 puta su bi pali podcasti na rođendan deteta. I pogodi kako se to završilo, otišao sam na podcast. Eto, to je žrtva sama po sebi. Mislim, ja mogu sad kažem idem na rođendan, ali onda nema podcasta. Nema podcasta, nema pregleda, manja prodaja, manje klikova i sad ti kažeš biraj. Znači, biraj svoje teško. U praksi, u početku je pakleno pokrenuti biznis, ali 10-20 godina kasnije, ja imam 43 godine, znači 10-20 godina kasnije ti polako to što si stvorio možeš da kontrolišeš na način da izvlačiš svoje slobodno vreme koje možeš da plasiraš privatno, u hobi, u zabavu, u porodicu, a da biznis ne trpi. Ali ta faza dolazi tek kasnije. A fundamentalni problem koji se zove logic fail za sve Srbe i Makedonce, što oni odmah od početka
hoće da uzimaju kajmak, profit i slobodno vreme. Pa kad zarade na pljeskavicama 10.000 evra, šta rade? Odu u Solun da razlupaju, odu na more, na Sunny Resort i onda se vrate i kažu sve je namešteno, eto, pukli smo tamo vam. U principu, u tim prvim godinama moraš samo da ulažeš i da širiš biznis. Ja u praksi ne znam nikoga ko je uspeo, a da tim putem nije uspeo. Ima ljudi koji su na drugačiji način uspeli, ali ja njih zovem trenutno uspeo. Što znači treba mu dati još malo prilike da imamo kako će to da se završi. Znači niko još... Uspešan je neko ko je 13, 15, 20 godina uspešan. A ovo kao uspešan je 3 godine, to je mali skup, to ne može da se ocenjuje. Warren Buffett nikad ne bi uložio u tebe, zato što si uspešan 3 godine. On bi ti rekao, on je imao sreće 3 godine. Ne. Kako misliš sreće, pa on se trudi? Da, ali u velikom skupu u Srbiji imaš 750.000 firmi. Što ne bi moglo njih 5.000 da je uspešno 3 godine na sreću? Od 750.000. Realno možda se desi. Ali on stari lisac, ulagač, kaže, ništa, čekat ću te 10-20 godina, pa ako budeš bio uspešan, onda je to zbog tebe, nije zbog sreće. U principu, u svom biznisu želiš da si uspešan zbog tvog znanja, zbog tvoje pameti, promisli i tvog truda, rada i reda. A ne želiš da si uspešan zbog sreće, zbog države, zbog prevelikog rizika, zbog srećnih okolnosti, zbog nekih specifičnosti koji provejavaju u kontinuitetu tebe i mene. Evo u slučaju mojih predavanja. Ja sam, na primjer, kao rođeni predavač. To mi je dar. I možda mi zato ne treba čestitati. Ali znaš šta mi treba čestitati? Dolazim na vreme, imam konferencije nedeljom, vozim noć, radim jutro, odgovaram na poruke, slikam se sa ljudima. Odgovaraš i na komentare. Da, osim što lepo pričam, ja tačno pričam, spremam se za predavanje. Znači, to ne možeš, rodio si, to moraš peške da uradiš. Shvataš koliko je i kad si talentovan za nešto, koliko je do tebe da to sprovedeš. U praksi ima gomila talentovanih ljudi koji su sahranili u svojim krevetima sa svojim mamama, suknjama, svoje talente jer nisu radili na njima. Така. А имаш ли особина, Немања, што ти помогнала да си успешен и денес кај што си, а што ти смета денес? Aha, ovako, u početku, lepo si rekao, probili smo led u Makedoniji, znači ja sam taj koji probija led, ruši zid, koji može da se uvalja, kao Trump, na primjer, mogu da primim ogromnu količinu hejtera, skandala, asimetrija, pričaš ono, znači ja to mogu da podnesem i to je moja prednost. Drčnost je moja prednost, agresivnost je moja prednost, fokus je moja prednost, znači sve što je napad je moja prednost. E sada, to je dobro ako je igra takva gde to pomaže. Međutim, to je mana kasnije. Prvo, trošiti mnogo energije. Drugo, nekad ni uz to ne možeš sve da završiš, pa se samo posvađaš. To su sad te mane. Znači, sad, kasnije, ja sam sad ulagač, investitor. To što sam ja agresivan, kad si investitor, treba ti ko Vladina hladna glava. Ovo je sad ja da se svađam s Coca-Colom i s Netflixom, to mi ništa ne pomaže. Tako da, neke stvari koje su ti u početku bile key competitive advantage, kasnije mogu da ti budu mana. To je moja prva mana, generalno. Druga mana bi bila što sam ja silom prilika celu deceniju gledao sve kroz kalkulaciju. Šta mi se isplati, koliko vremena, koliko para, koliko promeni. I onda sad dođe neko, odeš na slavu i brojiš, meriš, gledaš, znaš, malo, svi smo mi robovi našeg stila života i onda ne možeš lako da se odvikneš nekih stvari ili odeš na utakmicu dečiju ili rođendan i onda ponašaš se kao da si u kancelariji. Od tretmana ljudi do kako gledaš utakmicu, hoću da kažem, ne možeš da kažeš kada vidi, znao sam, ali nije lako ni odviknuti se. Ali nema niko ko je uspeo da se nije iscimao, da se nije navikao, ti procesi odvikivanja su generalno problematični i skače sve koji su toliko dugo bili na jednom putu. To je kao kad bi pticu, na primjer, koja leti, rekao, sad, idi sad da plivaš. Da. Ona će u početku da beži, pa će kokoška da se kvasi, pa onda će kasnije da postane pingvin, ali za 10 godina. Tako da je upravo i mana je to što sad ti iz tog nekog korporativnog ambijenta imaš i civilni život, imaš emotivni život, imaš privatni život, imaš porodični život, imaš lične neke aspiracije i sad moraš da se uskladiš. A nisi razvio veštine možda za sve. Ja, na primjer, ne mogu da stojim u gužvi, ne mogu da čekam u redu, ne mogu koncizno da pratim kad mi neko nešto priča. Znači, to su sve neke mane koje su mi nastale u tipu posla u kome sam uspeo baš zato što ih nema. Така. А дали имаш страв, на пример, од некоја ирелевантност, да станеш ирелевантен с оглед на тоа сега кој, дали размислаш на таа тема или тоа uopšte se ne bavim time, ja sam bio i presrećan i kad sam bio, kad ništa nisam ni imao i kad niko nije znao za mene. Znači, da li sam relevantan ili irelevantan, mene u principu to i ne zanima. Ja samo gledam kako da napravim pare od toga. Ako sam irelevantan, pravim pare. Ako nisam,
nema problema, idem dalje da vidim šta mogu da Na uradim. drug način. Znači, ja se uopšte ne ložim na svoj uspeh, nemoj da misliš da me to drži živim. Iako to volim, ali to nije jedina stavka koja me nosi. U praksi ja sam baš i uspeo zato što sam srećan bio i pre toga. Ja sad imam veliki luksuz, ja mogu da propadnem i bankrotiram. Nijedna moja performansa neće biti manja. Nijedna jedina. Znači. Samo će biti manje kako me ti vidiš. Naravno pogrešno, jer ti opet ostaje onaj Nemanja koji će da ima i red, rad i disciplinu, koji je i uporan, koji može da okupi ljude, koji može da se žrtvuje, da, ne znam, da motiviše nekoga, da nagradi, da sračuna brzo, da vidi pattern, znači to ti opet ostaje. А од каде имаш таа работна етика? Одувек. Сед, кога го прекажуваш вака, луѓето ви кажале, да, ама сигурно претерува, еве сакам да им кажам во Скопје, кога дое на конференцијата, ти беше сместен во Холидин, тоа е на площад, знаат луѓето, конференцијата беше Павлик Рум, Да. така има доста запад. Има на други Ти гради. беше преку деноци бил, Jeste. значи не се имаш запознаено со сите што ќе работат таму, та просторот, како ќе се намести. Значи, јас викам, дали е можно човекот тоа да го направи? И тоа не ме прашуваш мене за тоа, кога по своја иницијатива водиш, го проверуваш цел терен, буквално цело Скопје, сите целосно Jeste. правиш некоја анализа на просторот на Jeste. се са бајлето. Тоа стварно не знам кој би го направил. Jeste, paklen je taj dan bio, sećam se, imao sam, govorio si mi i TV gostovanja i podcaste, ja sam malo bilo... Беше у Канал 5. Tako je, Kanal 5, pozdrav tamo i Miroslav, ili tako Da, beše? Miro. I Miro, da, i onda sam obilazio sam i muzeje dole po Skoplju, tamo vam upoznao se s ljudima, slikao svuda, menjao dela, kravate, i došao na konferenciju, stvarno, mislim, bio je naporno, ali hteo sam to da uradim kvalitetno, kako to doliko, inače volim i Makedonci i Skoplje, bliska mi je ta zemlja i narod i ljudi i običaj i želim da im pomognemo da se ljudi obogate, mislim, ako mogu ovi u Njujorku, što ne mogu ovi u Skoplju, mislim. Значи таа работна етика и таа прецизност оцекуваш Апсолутно. буквално. Уште од студент, уште од... Da, radna etika, ona mora da postoji i ti bez toga, ljudi se sad zamlaćuju, misle, a pa imaš Instagram, on će ti kao nešto uštedeti. Pa nije isto ako kačiš jednu sliku dnevno ili 40. Eto, jeste Instagram, ali imam i ja Instagram. Kaže, ima veštačka inteligencija, jel ima? Pa dobro, ima i kod mene. Pa, imam je ja. Ona može da štedi vreme. Pa, a što misliš da može tebi više nego meni da uštedi? To koliko tebi uštedi vreme, uštedi i meni. I ja još više, znači ja te još puta. Znači, evo, na primjer, imaš društvene mreže, jel koristiš? Да. Ali praviš pare od njih? Па слабо. Ali evo ja pravim. Ajmo dalje, jel koristiš AI? Да. Ali praviš pare od toga? Па нешто помага. Ali да, ja pravim малце, pare, да. brate, imam Ти 500, се имаш 600. апликација? Da, imam prodajem se u celom svetu. Hoćeš da pričaš sa mnom na aplikaciji, evo pozivam ljude, Nemanja Antić, AI, platite me. Znači, a ja i dalje radim 6-12. I sad se postavlja pitanje, ti hoćeš kao na bazi tehnologije da uštediš sebi radno vreme. Možeš, ali onda se ponašaš kao prosječan skup. A prosek vodi u prosek, to nije nemanjizam, to je fundamentalni zakon, to je klasična matematika. Zakon fizike je takav. Kao što je starost zakon fizike. Ne možeš da kažeš ja ću sada hakujem. Možeš malo da produžiš starost. Biohaki. Da, ali to je 20%, 5%. I mnogi se... Ако си Бран Джонсон, може поиш. Pa da, možeš, da, dobro. Тоа Ali, е еден da, jedan, ali vidjet ćemo, 8 милиарди. vidjet ćemo i gde će on da dođe. I to je sad on u pokušaju. Sad, da li će uspeti, koliko će uspeti i tako dalje, to je veliko pitanje. Така. Ali hoću da kažem ovo, masa ljudi ima prosečne veštine i prosečno radno vreme i onda se čudi što je u proseku. Znaš, to je van svake pameti jer matematika ne radi za tebe. Ako mislite da je prosek dobar, evo da li znate nekog sportistu ko trenira prosečno? Jel ga znaš? Врвен спортист. Samo malo. Jel ima neko ko kratko, a pametno trenira? Pančev, jel ima? On zna foru, kratko, a pametno. Hristo Stoičko, jel tako? Prosinečki. Jel ima? Тешко. A jel ima neko ko kratko, a pametno spava preko noći? Jel znaš nekog? Ja spavam 8 sati, ti 7. Jel zna neko 2,5 sata se naspava? Тешко. A jel ima neko ko kratko, a pametno čita knjige? Kako možeš kratko da pročitaš knjigu 500 strana? Ako ćeš, možeš celo da je pročitaš. Ne možeš kažeš, pročitao sam rezime, skriptu, dijagonalno, koricu. Jel se slažeš sa mnom? Jel to logično tako? A što misliš da je sa uspehom drugačije? Što misliš? Evo da uđemo u teretanu. Ne poznajem nikoga ko ima dobru građu, a da ne trenira 3 godine, ne spava 3 godine i ne jede hranu kvalitetnu 3 godine. Odnosno, ako te 3 stvari radiš, spavaš redovno, ustaješ redovno, treniraš redovno 3 godine, jedeš redovno, a da nemaš rezultate, to je nemoguće. Što znači sad ako preneseš to na polje biznisa, ne postoji niko ko radi 6-12, ko samo obsesivno, fokusira se na to kako da uspe. Vata resurse, uči, koristi kredite, subvencije, ljude koje zna. Koristiš nove tehnologije. Nekad je internet bio nova tehnologija. Pa e-commerce bio nova tehnologija.
Pa su društvene mreže bile, je li tako? Pa su plaćene reklame bile nova tehnologija. Сега AI. Pa je sada AI, ali ne sad kao kako smo Ribo Enter, već jednostavno kako da nešto napraviš. To je već 5 dubina. Pa čovječe koristi to. Nisam učio na školi. Pa nema to što u školu još nije ni stiglo. Naše obrazovanje je u 18. veku, politika je vjerojatno u 17. Univerziteti su možda u 19. A ove nove tehnologije, to sve nastaje u Americi. Oni su u 23. veku, u Japanu, u Kini i mi to sad koristimo. I sad ne možeš da kažeš nisu ti dali. Ko ti brani? Jel ti brani neko? Jel ima neki zakon gde kaže ovi ne mogu? Ja to kažem, ima hram uspeha i gore piše ne Georgi. Kao ti ne možeš, jel tako? U praksi tebe niko ti niti te tera, niti ti brani da budeš aktivan na tom meta svetu, društvene mreže, računa. Sad drugo je pitanje, ti sad kažeš, ali ja se to ne razumem. A onda je do tebe ako se ne razumeš. Evo, ja se ne razumem u plombiranje, ne razumem se u hidraški posao, ne znam da cepam drva, ne znam da vozim tank, ja se u to ne razumem. Ali da mi to treba, ja bih gledao to da doučim. Upiši kurs, plaća se. Koliko su $20? Nema, pa kako sad? Eto, prosječna plata u Makedoniji $400. Daj 10% plate, prati obuku za digitalni marketing i za AI kurs. Jel ima dole, drže kurseve? Nema, ima u Beogradu. Dođi, prevedi, imaš tool AI, možda ti prevede sa stranog na... Toliko jednostavno. Znači, čak i ako ne znaš, možeš da ideš na kurs, da naučiš nešto i da možeš da radiš. A masa njih krene, radi 2 nedelje, radi malo, kratko, vata krivine i kaže ovo je sve namešteno. Pa nije namešteno, ne možeš da uspeš tako. Znači da sumbiramo, kratko a pametno niko ne trenira, kratko a pametno niko ne može da spava, na foru niko nije postao dobar sportista, uspeh ima i potpuno istu tu krivu, isto se ponaša, prosto to je funkcija matematička kao i svaka druga. I kad god je teško, znaj da si prirodna stanja uspeha je teško, da je to lako, pa svi bili uspešni. Znaš šta je lako? Lako je da kažeš nema posla za mene. To je lako. Lako je da kažeš radimo 9 do 5. To je lako i to je 80% ljudi u toj kategoriji. Ili traži posao ili nema posao ili radi od 9 do 5. To je lako. A sve preko toga i van toga je teško. Teško je da si gladan, bos, siromašan i teško je da preskočiš tu krivu. Ali ne možeš ti da preskočiš krivu zato što će neko drugi da te povuče. Evo ja hoću da ti budem veza, mentor. Hoću da uložim u tebe. Pa ja koji hoću da te tutorišem, biram s kim ću to da uradim. Shvataš? Da. Da shvataš koliko je logično. I sad od 5 ljudi iz Skoplja kojima ja mogu da pomognem u medijima, u parama, u savjetima, pa neću ja ću da birim ono koje obsesivno radiše, ja ću njemu da pomognem. A ovaj što gleda, on će reći, pa da, ovo imao sreće. Ja li imao sreće, ja ga evaluiram i vidim da njemu se isplati pomoći. Isto sad kad ti dođe banka ili investitor, kaže njemu su dali pare, meni nisu. Ali oni su izračunali da im se isplati da meni daju. Pa logično će daju pare nekome ko radi 6-12, koje sve kredite do sada vraćao, nego nekome ko radi od 9 do 4. I ko kad propadne kaže, znaš, meni nisu dali da uspem. Ko ti nije dao? Što si ih pitao? Nisu ti dali, što si ih pitao? Evo, meni kad ne daju, ja kažem, niste u pravu. Meni kad ne daju, ja kažem, ali ja se pitam. Meni kad brane, kažem, ali ja znam više. Meni kad ne daju, ja kažem, kad ćete se dok vas sećanje bude služilo. Shvataš? To je moj stav. Ali ja nemam monopol na stav, eto i ti ga koristi. Ali moraš da živiš taj život, ne samo da pričaš. Srećna okolnost kod mene je zašto sam ja uverljiv govornik, ovo ja bukvalno sve što pričam, ja to ili živim sada, ili sam živeo u nekoj fazi života. Znači, nema fejka, nema prevare, kažu priča kao slušaju ga, to je zato što ja živim. Ja ti ne kažem, štedi, radi, ulaži, to je dobro, to ja radim. 6, 12, ja radim. Ja ti ne kažem, drugari blejači, ćao, a ja blejem. Ja sam to davno odblejao. Pa kad sam testirao, onda sam rekao, ovo je dobro, mogu bi da podelim to znanje s drugima. Shvataš koliko je logično. Ima ljudi koji se drže predavanjima, guruišu, ali privatno ništa nisu postigli. Ni lično, ni privatno, ni poslovno, ni u javnoj sferi, ni u čemu. A што мислиш, Немања, која беше, има исто таа теорија, дали човек е посреќен во моментот кога ти си сега, како што си ти сега, реализиран, семен и слично, или во моментот кога гризе човек, кога сака да успее, кога... Види, глад... Добар можеш човек добро да ја представиш таа слика. Види, у почетku te tera neka glad, neki strah, neka želja za više. Mi kao ljudi, kao vrsta, kao planeta Zemlja, mi smo, znači struktura našeg mozga, naš biološki mozak, on je napravljen tako da želi više i da hoće da ide napred.
Mi smo prvo napustili Afriku, pa smo ledeno doba preživeli, pa smo napravili moderne države, civilizacije, pa smo osvojili vatru, ukrali smo od Prometeja, pa smo ukrotili biljke, životinje, pa smo napravili zalihe robe, pa smo počeli se bavimo trgovinom, mi kao društvo, pa on ide bankarski kapital, pa renesansa, Ruso i revolucija, pa ne znam, doba vere, pa religije, pa novo društvo, pa to tam po epohama ti govorim, pa građansko društvo, komunizam, pa novo, pa čikaška škola, pa neokenzijanci, pa monetaristi, pa ulazimo u 2020. Pa nova ekonomija, novi blokovi. Znači, ljudi po prirodi stvari su odavno imali i odeću i hranu. Hiljadama godina mi imamo i hranu i odeću. Pa opet idemo dalje. Evo sad su imaju terapeute, zubare, knjigovođe, savjetnike, telefone, dupla kola, kola za pecanje. Znači, priroda naše vrste je da želimo više. Sad ti mene pitaš kao da li mene nešto tera. Tera me, ali to i tera i tebe. Samo možda nekog više, nekog manje, možda neko osvestio, možda nije osvestio. Ali mi smo po prirodi stvari napravljeni kao ljudi koji žele više. I u početku te naravno da te tera neka glad, strah, želja, potreba, emocija, sad kako koga, neko želi da bude viđen, neko želi da bude referentan, neko želi da uštedi, neko želi da kontroliše ljude, neko želi da pomogne ljudima. I neko je religiozan, pa imaš one vavilonske i hrišćanske knjige, znaš, dobio si neke darove, talente, je li tako? Slava Bogu da ih iskoristiš. Pa ja kako ih više koristim, meni se više vraća te neke vrednosti. Dobar trener, on ko trenira fudbalere, košarkaše, kad oni pobede, to je njemu hvala, on se iscimo. Znači, u početku te tera neki boost, kasnije možeš da radiš na nekom autopilotu, biznis plan, projekat, ideja, koncept, vizija, ali u ovim prvim fazama kumuliranja mislim da mora da te tera neka jaka emocija. I sad je dobra stvar ako je emocija da je iskoristiš, a ne da se predaš. Strah je emocija koja te tera da preskočiš strah. Sad se ljudi plaše mraka, plaše se siromaštva, plaše se žena, jakih, uspešnih, plaše se ne znam ni ja, ali iskoristi to pa što kažu ovi psiholozi, zatrpavaj svoj strah. Prirodno smo napravljeni kao takva bića u principu. I to treba prihvatiti i savladati. Čovek koji se plaši, on je živ čovek. Čovek koji nema strah, on je medicinski poremećen. Сега покрај темите за предприемништво, луѓето обожаваат да слушаат и кога се збори за машко-женски односи од твоја страна, ти некако многу добро ги доловуваш. И сега ајде кога сме кај тоа, ме интересира твоето мислење какво е во врска со машко-женските односи, дали е вистина на тема дека жените жените сакаат љубов, а мажите почит? Почит? Да. Šta je počit? Poštovanje. Poštovanje. Da. Vidim, ja mislim sada da i jedni i drugi traže i ljubav i poštovanje. Ja lično, evo sam mogu ti kažem kako ja lično, ja sam uvek birao poštovanje, a ljubav sam trudio se da zaslužim, da zavredim. Poštovanje možda isto i njega zaslužiš, ali možeš i da ga izabereš. Ali ova priča oko ljubavi, tu je jako bitno reći da to ne možeš da izabereš, to moraš da zaslužiš, da zavrediš kroz neki odnos sa tom devojkom, kroz neku pažnju, kroz neko vreme, strpljenje, ugađanje, ostvarivanje zajedničkih planova. Znači, mi ljudi smo prilično prokleti i obično svi sve hoćemo i danas, 2026. oba pola hoće jedno i drugo. Možda je posle Drugog svetskog rata bilo ono, znaš, žene jure ljubav, muškarci poštovanje, veruj mi sada i jedni i drugi jure i jedno i drugo. Ali sad ti moraš da budeš mudar i dorastao izazovu. Znači, poštovanje nek ti bude eliminatorno, znači ako te ne poštuje nije za tebe i obratno, a ljubav moraš da zavrediš. Devojka s kojom si ti, pa ne može ona da ima ljubav prema tebi odmah. Što bi se zaljubila u tebe? Što bi imala ljubav? Čime ti podgravaš tu ljubav? Šta ti to radiš? Pokažiš smo na večeru, ja nju svako vodi na večeru. Isti si ko svi drugi. Znači, opet si od 9 do 5 prosječan. Šta ti to daješ više toj osobi, pa da se ta ljubav kreira. Znači, svaki muškarac bi na takav način trebao da gleda svoju tu lepšu polovinu, da on kod nje zavređuje ljubav, a ako hoće poštovanje, ja se slažem da bi i ti ja žele da imamo poštovanje od naših žena, devojaka i tako dalje, hajde da vidimo šta ta devojka ima da poštuje kod tebe. Jesi joj dao neki razlog? Šta ona da poštuje kod tebe? Ako ti radiš do 4, pa ti si ko svi drugi. Ako si ti onako drven ko svi drugi, šta poštuje ona kod tebe? Šta je vredno poštovanja kod tebe, samo što si muškarac, a svaka druga osoba je muškarac. Znači, po nekoja slučajnost. Tako je, znači muškarac mora da da razlog devojci da ga poštuje. Zašto bi to ona poštovala? Dolaziš na vreme, jer čestitaš nove godine, jer je izvodiš, jer si, ne znam, zahvalan partner, jer ona može da se osloni na tebe, emotivno, ženski i tako dalje. Da li možda te preporuči nekome, kakav si za druge stvari. Znači,
Nije poenta da li te ona poštuje. Poenta je da li si joj dao razloga da te poštuje. Ako nisi, nemo se žališ, sam si kriv. A ako nemaš ljubavi od nje, to znači nisi je zavrednio. Nisi jednostavno probudio to kod nje, kod mene si opet ti sam krivi odgovor. Znači, eto, težina situacije je danas što i jedni i drugi hoće i ljubav i poštovanje. A šta ti se potpuno je svejedno šta ćeš pre, kao obrazovanje ili pare. Znači, pre ili kasnije trebaš da imaš i obrazovanje i pare. Idi kojim god hoćeš redom. Znači, sa tvojom devojkom ljubav i poštovanje, znači, samo je tačno rešenje i. A vidi šta ćeš prvo. Така, kada misliš дека во денешно време пукаат највеќе врските? И тој некој раздор меѓу машкиот и женскиот род, мислам дека никогаш не биле повеќе поделени родовите во поголем конфликт. Не знам дали ќе се согласиш, така ми изгледа мене. Да, јесте, како така е. Особено како некој помлад. Каде мислиш дека настанува тука тој раздорот? Pa generalno, ako već uđu u vezu, sad pitaš zašto se razilaze tako najčešće, jel tako? U principu jedna i druga strana je došla da zadovolji sebe i svoje potrebe u vezi, što je u principu egocentristički pristup. Mi moramo da znamo da su ti odnosi deo nagodbe, deo davanja i uzimanja i svako ko traži, a ne daje u vezi, on ne može da bude srećan u toj vezi i ta veza ne može da uspe. U prilog tome i jedna i druga strana ima neka nerealna očekivanja. Obično devojke imaju brutalne zahteve šta im treba, a ne gledaju šta nude. Ja onda obično kažem mojim drugaricama, vi trebate da tražite od muškarca sve ono što mu za uzvrat nudite. Je li tako? Znači, ako si ti lepa i on treba da bude lepa. Ako si ti nežna, eto nekom bude zaštitnik. Ali ako ti nisi nežna, šta ti tražiš? Ili ako si ti, na primjer, žena koja je preduzetnica, lavica, tigrica, koja sve obezbeđuje, pa onda je logično da od njega tražiš pažnju, fokus i emocije i da te ne vara. Jel se slažeš sa mnom? A mi sad u praksi imamo to poremećen taj odnos davanja i traženja. Gde imaš situaciju gde, konkretno, ti i ja smo ovde muškarci pa pričamo o devojkama, ona sve traži, a nudi, radimo 9 do 5. Ko onaj muškarac traži milione, a radi od 9 do 5. Znači, muškarac koji je prosečan u tome šta nudi devojci, on treba da njemu sleduje prosečna. Neki prosečan odnos mu sledi, ne prosečna devojka, sleduje mu prosečan odnos. I u mom svetu muškarci uglavnom, nažalost, i to im ja zameram, ne prilaze devojkama zato što nemaju stan, kola ili biznis. I kaže, stridim se, nisam uspeo. Ja mu kažem, pogrešan ti je pristup, ali evo, ako čak i da si u pravu, da ti treba uspeh, šta ti radiš u svom životu da bi uspeo? Pa kaže, ne radim ništa, žene vole uspešne. Pa dobro, vole i ja volim uspešne, mislim se u sebi, i lepe devojke, to svi vole, ali šta ti radiš da budeš uspešan? Pa kaže, ne radim ništa. I on misli da je to problem muško-ženskih odnosa, a to je problem njega i njegovih očekivanja. Znači, muški problem, on kaže, nemam resurse, nemam sredstva, para, kola, stan, poznatost, da bi se muvo s ribama. I to je katastrofalno. A ženski problem je traži 10 puta najčešće više nego što ona objektivno nudi. Po istim tim kriterijumima. Po istim kriterijumima. Ona je lepa, on treba 2 puta bude lepši. On puta 3. Znači, imam par drugarica, ona je x, treba je 6x. Ona zarađuje 1000 evra, ko je tvoj tip milioner, kaže. A što bi on bio s tobom? Samo kako da ne, samo sam tebe čekala. Peva Mija Borisavljević, ima pesmu. Znači, poenta što se devojaka tiče, slobodno tražite koliko god želite, ali puta ono što mu ti nudiš. Sada, tu se ne menja se tu qui por quo, kao sad ona ima 2000, a ti tražiš 2000. Ne, nego to su stvari koje svaki pol nosi. Ona ima pažnju, fokus, ljubav, ne znam. Ima sad isto modernih devojaka koje su ženstvene, elokventne, uspešne, obrazovane. One nude tu neku dinamiku, brzinu, zahtevne su. Ona, kad traži partnera, ona mora da traži ono što ona nema. Pažnja, on treba bude pratilac, treba emotivno da je rasterećuje, da brine o njoj. Mala šansa da će ona naći nekog kao vlasnika banke, bankara, dinamičnog, u mismeču su. I problem je što jedan i drugi pol insistiraju, to sam već rekao, ali brutalno insistiraju na svojoj komoci. Masa ljudi ulazi u vezu da se zabavi, a to se zove veza, ti si vezan. Pa kad si vezan, tebi su smanjene kapaciteti. Nema gledanja drugih, nema sa strane, nema više idem s burazorom, ideš s devojkom, ti si u vezi, vezan si. Znaš, ima tu zanimljiva reč, u Srbiji kaže smuvo ribu. Smuvali se, jel to znaš? Da. Pa ti da si bio pošten i realan, ona nikad ne bi s tobom bila, znači, i obratno. Znači, ona malo priča, hvali se, šminka se, to je muvanje, jer da je bez šminke ne bi ti ni gledao, a mi se hvalimo, znači to se zato i zove muvanje, jer moraš da promuvaš nešto, da se prećutiš.
A zove se veza, jer moraš da se odrekneš nečega da bi veza opstala. A mi sad očekujemo, znaš, da prijavimo sve poroke, proroke zavisti, da smo slobodni i kažemo, gle, nije uspelo. Ali kladio, bukvalno, nije uspelo izvesnost kad tako kreneš, znaš. Сега ако изпомнав ми за жените, ај сега малце да се вратиме на нас мажите, двајца мажи спомнавме, па Да. од таа страна гледавме, ако сме баш двајца мажи на право место, има една тема која исто така многу застапена во светот, тоа е машката осаменост и доста проблеми има општо се соочуваат голем број на мажи нели ни светот, особено во предприемништво, особено во тоа некое нели рано предприемништво. Што би им порачале на тие луѓе? Види, jedina Како stvar, што е денес да се биде јак biti маж, sama што значи? single žena je pakao, znači. Ali samo jedna je gora stvar biti sam, još sam kao muškarac. To je gore nego sama žena. Muškarci generalno moraju da ukapiraju da u svojim prvim fazama života, 18, 20, 25 godina, njegova vrednost je najmanja. I on mora svoj Bogom dati život da konvertuje kroz neko okruženje, znanje, pamet, resursi, energija, pažnja, fokus, briga o nekome, o nečemu, o sebi, o rodiju. Znači ti moraš da pokažeš nešto da bi bio taj kao muškarac. Šta je to nešto? Da li je pesma iz srpskog, da li ispredavao si odličan čas, da li zapakao si 100 paketa, ali ti moraš da to konvertuješ. Težina muškog pola je što je on u prvim tim fazama života, a to možda bude i 20 godina narednih, je paklen. Znači, i onda on bude, dezorijentiše se, pada u depresiju, uzima neke lekove za ono, za ovo, od lekova za potenciju do lekova za raspoloženje, znači jeziva priča. A zdrav si, tad si najzdraviji, ali duševno si ubijen. Ali ako shvatiš da tvoje poštovanje, kako to okruženje uvažava, a to znači i žensko okruženje, ono raste kako tebi raste društveni uticaj, kako tebi raste finansijska imovina, kako tebi raste tvoje znanje. Evo, mi smo sad preduzetnici, ali evo nek ti raste znanje u slikanju, u pisanju, u pažnji, u rasterećivanju, u psihoterapiji, da možda slušaš nekog, da možeš da rasteretiš komšiju, komšinicu, decu, znači da imaš neki resurs. Znači muškarac mora da ima nešto što zna da radi. Da li cepanje drva, pecanje ribe, vožnja automobila, moraš da imaš neki resurs da bi imao neko samopouzdanje i da bi te okruženje poštovalo. Drugi deo problema u toj muškoj populaciji nastaje što mi pogledamo Ameriku, vidimo 4 milijardera i kažemo eto kao, ja nisam Bill Gates, je li tako? Ja nisam Elon Musk. Shvataš? A poenta je da ti trebaš da se identifikuješ sa nekim realnim čovekom, sa realnim. Takođe isto trebamo da istaknemo, muškarci imaju i fizičke probleme, i emotivne probleme, i emotivna su bića, treba i njima pažnja, i njima treba neka nega, ne samo psihološka, nego i emotivna, i treba i njih neko da pita kako ti je. Mene i dan danas niko ne pita kako ti je. Sad moja ličnost je takva, pa mi ne smeta mi mnogo, ali znam ljude, znam ljude kojima trebaš da ih pitaš jesi dobro, kako si, i to bi baš neka dama trebala da ga pita, drugarica, sestra, da ne kažem majka, to je možda i najgore, iako je i to dobro, ali u praksi dame su nemilosrdne prema neuspešnim muškarcima i krvoločne. Da li je to dobro ili loše, eto sad svako nek presudi. Da li je to pošteno? Ти си тип на човек исто така што не ни го скокна прашањето како си, јас кога ќе те прашам тоа ти е како здраво. Да. Као не ни се осврнуваш многу на тоа. Да. Веќе сме при крај на разговорот, пред да им откриеме нели што е следно и што е всушност поводот зашто седнавме денес тука. Сакам да споделам една интересна работа што не ја офативме днес во разговорот, имавме во претходниот разговор јас и ти приватно. И тоа е моментот на мотивација, нели често знае на некој во предприемништво му захвали мотивација, нешто што онака баш ми има помогнато што си ми го кажал ти лично, е всушност тоа дека кога некој веќе се експонира како лидер, во случајов јас, и дека превзима акција и слично, дека нема како да очекува мотивација од надвор, дека неговата единствена мотивација ќе биде преку тоа што он ќе мотивира други луѓе, и тоа искрено многу ми има помогнато. Така е. Бидејќи многу размислав кој е тој што мене ќе ме мотивира. И само таа една реченица од тебе тоаш, што изгледа вака, нели банално ви рекло. Така е. И дека всушност правиот лидери, ако сега јас сум во таа улога и не знам, сум имал храброст поради сплетна околности да кажам јас сум тој, јас ќе организирам, ќе правам. Така е. Тоаш веќе не треба да очекувам мотивација од надвор, туку единствен стимул на мотивација ќе може да биде тоа јас да мотивирам некој. Така е. Ти правиш... И тоа е многу интересно, само пак затоа сам да го повторам, пошто може ќе им значи. Ти правиш матрицу, шта тебе и мене може да мотивише. Ја не имам коуча, ментора да ме он мотивише, али јас сум животиња која и ти
pravimo matricu, platformu, da drugi dođu i da se motivišu. I ti kad to napraviš, tebi automatski raste to okruženje. Da, ti meni kažu kad si srećan, kad se provodiš. Brate, kad god deca dođu iz škole, kad imam ručak kući, kad su nasmejani, kad idu s drugaricama, kad mali igra košarku, ja sam presrećan. Ja ne igram košarku, ali kad moja deca igraju, ja sam srećan. Ja ne blejim s drugarima blejačima, ali kad moja deca bleje, oni su u osnovnoj školi, ja sam srećan, sve shvataš. Znači imat pravo da ostane. Ne, apsolutno. A motivacija je još jača. Znači ja kad vidim da sam nekog nasmeo, kad kaže ovo mi je značilo, ja op, ko da sam platio Tonija Robinsa. Shvataš? Eto, tako da drago mi da i ti to tako vidiš. Znači mi smo ovde poslati da zamutimo vodu, da provrtimo, da spojimo ljude, da sad će tu neko da se upozna, neko će se smuva, neko će se motiviše, neko će da plati, platit ćemo porez tamo. Vidiš koliko si stvari napravio. Da. Pa ti si već mali neki kreator nekog svog okruženja. Pa nije li to samo po sebi kreacija? Mi sad ovde kažemo doće 100 ljudi. 100 ljudi će ti plati kartu, doći će, zahvalit će se, ti se, ne znam, ja. Skopje dojde od 250. Bilo 250, eto, ja sad volim, računam lako od 100, eto, 250 ljudi. Pa čoveče, ti kao organizator treba da pucaš od motivacije. I ti stalno vraćaš tu vrednost. Znači, ja se ne motivišem individualnim stvarima, kao sad ja, na primer, pojao sam dobru krofnu pa mi je lepo. To je malo, to je samo sam ja zadovoljan. Volim da održim predavanje pred 200 ljudi, volim da snimim podcast da gleda 20.000 ljudi koji gleda, valjda su zadovoljni, pretpostavljam ne bi gledali, mislim, najverovatnije. Znači, preduzetnika treba da motivišu stvari koji su skalabilne, koje su efemerne, koji su na mnogo, jer tvoj uticaj je tada najveći i po prirodi stvari ti ćeš da rasteš srazmerno koliko daješ okruženju. Znači svako od nas raste koliko daje okruženju, puta koliko koristi resurse koje ima. A resurse svi imamo iste. Ja ne znam, ti si sad ovde u Beogradu, ti kad googlaš, na primer, nešto, jer to sad kao izađe meni specijalno što to nema u Skoplju. Kad nešto preguglaš, na primjer, cena apartmana u Grčkoj, jel to valjda i dole i ovde izađe isto, ili slično, pretpostavljam. Pa nemoj sad da mi kažeš ja kao imam neki TikTok, a to dole nedostupno, jel tako? Evo, ja je izmišljen u Palo Altu i Cupertinu skoro, a kao sad nema kod nas, jel? Tamo ga u sredu izmislili, kod nas sutradan već došao. I sad ti kažeš, pa znaš, njima je olakšano. Pa možda im je olakšano jedan dan, to dok ne dođe, čak ni to. Eto, i ti kao preduzetnik moraš, znači, da prepoznaješ te stvari, da ih koristiš, svoju sreću i motivaciju da tražiš u drugim ljudima, u organizacijama, drago mi da se ti baviš organizacijom i menadžmentom, naravno, kao čovek koji se izlaže, ti si preduzetnik ne zato što znaš da brojiš pare. Po definiciji, preduzetnik si zato što si preuzeo rizik. A rizik je nešto što nekad može i da ti se desi. Ne možeš, znači, to ti je kao kad igraš košarku, 82-45, znači onih 45, to su rizici koje si primio. Pa rizik je da izgubiš, rizik je da te diskvalifikuju, rizik je da ti pukne biznis, rizik je da te banka, rizik je da te jedan partner ode, rizik je da ti nestane struja. Znači, ne možeš da budeš preduzetnik, a da nemaš rizika. Ako imaš rizika, on se nekad i desi. I onda meni kad se rizik desi, kad se desi neki pad, bankrot, kleps, danas sam ugano nogu ovde dok sam te čekao, pakao, znači, kontam podobno na svakih 50 km koje pređem, valjda logično jednom da povrediš nogu. Znaš, nije nikakva karma, da toliko pređenu kilometražu, valjda je logično da nekad uganem nogu i tako dalje. Ali moraš da znaš, ali to me nije me 1 gram poremetilo, jer je to sastavni deo posla, sve ide u rok službe. To je preduzetnik. Onaj ko može da saldira te loše stvari, a to su ti rizici, on je preduzetnik. Nije preduzetnik onaj ko ima 10 konferencija i na svima zaradio. Preduzetnik je neko ko organizuje konferencije, od kojih neke uspeju, neke ne uspeju, na nekima zaradi i na nekima ne zaradi, ali konstantno uči i istražuje zašto je na ovoj zaradio, a na ovoj nije. Je li pogrešan tajming, je li pogrešna cena, je li predavač, je li skup hotel, je li bolja strumica, Ohrid, Skoplje ili Kumanovo. Nemam pojma, ali ajde ne zna niko. Pitaj dole premijera, on ne zna. Ali ko zna? Zna preduzetnik, ali ne bilo koji. Zna onaj koji je to sve testirao, mapirao, proživao i rekao, ovo ti je, to se zove na engleskom the best course of action. Najbolji put akcija kako nešto treba da uspe. Kao ja tebi što kažem, mi u Bosni ovako radimo. Da. Znači, to je sistematizovano, to се тако ради. Сега интересно што сакам уште да спомнам пред да завршиме, бидејќи веќе сме при крај, треба да завршиме. Исто многу ми интересен моментот со лојалноста, сам да те прашам колку сметаш дека е битно во бизнисот. Ти мене често знам приватно, знаеш, да ми кажеш дека кога се работи некој бизнис дека треба ние да имаме план за следните 7 години да се работи заедно. Искрено многу голема чест ми даде и во Скопје кога на сите гостувања ме спомна и мене и организацијата и некако рече дека си дел од тој, не
бараш сега со други да бидеш дел, Jeste. дека ти е доволно. Колку е битно да таа историја Pa dugoročno moraš da gledaš, eto ti i ja prvi put, da si me ti Ти ме рече pitao... 7 години план за И- се прави за работа. To, evo, 3 su već prošle. Да, 2. 2 su, u trećoj smo. Да. Znači, u trećoj smo od 7, a kad sam ti rekao u T0 za 7, ti si rekao, ali ovo je lupa. A pola ti već prošlo. A pazi, pošto sam te uverio, ti sad kad tebi dođe novi partner, šta ti njemu kažeš? Long live the White Queen! Vidimo se za 7 godina. Zašto je 7 ili 10 godina bitno? Pa mi u početku otkrivamo karte jedni А зашто drugima. баш 7? Pa lep broj. Се шалам. Da, nema veze, 7, 8, 10 godina, ali poenta je, to je dovoljno dobar period, to je negde oko 2000 dana, zato je to. To tebi daje priliku da vidiš da li si ti za biznis. To daje priliku da ja tebi kroz 2000 dana ocenim tvoj odnos sa tobom, sa mnom, da li se drogiraš, piješ, da li si krimos, da li nisi, da li odustaješ, da li 2 godine radiš pa 2 ne radiš. Ako si tamo vamo, tebe nema kod mene u 7. Nemate. I obratno, mene nema kod tebe. Ali ti i ja, mi smo završili 2 podcasta, 2 konferencije, u 4. godini zajednička ulaganja. Kupujemo zajednički lokal, rentiramo u 7. godini, vjerojatno po 50.000 evra možda. Svataš, ali to je u 7. A neko ko kaže, reće, pa blago onom Nemanji, kaže, on zna do Kuzova dole iz, ne znam, iz Skoplja, kaže, ja ga znam 2000 dana. Ali ne bilo kojih, znam ja i druge ljude 2000 dana, pa ne bi im ni orah dao. Tuko bih štapom po glavi. Znači, to je sad ona priča s prvog, znači fokus puta dugoročnost, sad tvoj kvalitet uspeha će zaviti koliko se ti odričeš od komocije zarad tvog fokusa. Pa ćemo ti i ja za 2000 dana da imamo dobro poverenje, ali ovisno od tvog odricanja, zavisi da ćemo da ulažemo po 2000 evra, po 5-50, može se desiti kažeš ja nemam. Pa to onda znači nisi se trudio, odnosno blejao si sve vreme, bio se, ali nisi, i onda kažeš nemam za investiciju. Ali to je prirodna faza saradnje je dugoročno. Sve što valja i u privatnom poslu, i u emotivnom, i u drugarskim odnosima, i u poslu, bazira se na tom dugoročnom poverenju. Jer ako ti, nama ne treba ni ugovor, jel imamo ugovor? Nemo. Jel neki zakon mi potpisuje, jer ja sad, da ćeš ti meni da platiš, jel ja sad to dovodim u pitanje? Ili ti sad dovodiš moju dobru šta? Mislim, u redu, ali zašto bi? Првиот пат никогаш и отпосле ти плативме конференција, никогаш не се збореше ни таа тема. A vidi kako, to je sad, razumeš kako se sad gradi naš odnos. Da. A vidi sad kako nas Dragan Vojvodić i Vlada Đukanović gledaju, koji su došli posle mene kod tebe. Kažu, čekaj, pa Nemanja Antić je s njim zadovoljan. On sad ne mora ni da propituje. Da. On kaže, ako Nemanja, onda i ja. A ti sad već imaš trojicu, Dragan, Vlada i Nemanja. Sad zamisli nekog, ne znam, Ivana Bildija. Nije bitno, ne znam koga imaš na planu. On će da kaže, on s njima radi. Pa onda tebi pregovaranje pada sa 5 sati na 2,5 minuta. Te onda ti imaš samo poziv čoveka u sistem koji si napravio. I bitno je da ne napraviš sranje u sistemu, sve će ti se urušiti. Jer to ti je kao balon, kad pukne poverenje, ti ga više nemaš. Ne možeš da ga stvoriš. Ne možeš, pare se zarađuju, troše, štampaju, gase nam struje, gase nam zvučnike, ali poverenje ako zezneš sa ljudima s kojima radiš, ti onda više to nemaš i to ne možeš da rekreiraš. A ti nisi političar da ti sad ovde mažeš, lažeš, ti treba kažeš ljudima tačno kako, i viš kako ti sad raste brand name. Ali to je tebi hvala. Nije to ni zbog mene, ni zbog Vlade, ni zbog Vojvodića. To je hvala tebi jer si uspeo da zadržiš ljude, da okupiš ljude u situaciji kad su i drugi to pokušavali s nama, pa iz nekog razloga nisu uspeli. Sad, taj razlog, koji je faktor X? Ja znam koji je kod mene, evo pitaj sad Dragana, koji je kod njega i tako dalje. Така, веќе сме на крајот. Треба да најавиме 4 април, Binext, доаѓаш во Струмица. Да, одиме во Струмица. Така е. Има за цел, сакам пред да ти оставам уште 2 минути, имаме пред да ти оставам на кратко за публика, веќе знаат тие што сакаат ќе дојдат, веќе како движење настана целиот процес што има. Покрај Binext сега за продажната конференција што се одржува, решивме да одиме и по други градови и сметам дека улогата што имаме као Binext е да одиме во мали места и да ја правиме таа приказна, да ги освестуваме луѓето на поле предприемништво, работа на себе, што и да е што ги привлекува. Некои од тие луѓе, тој мал дел на луѓе, ние работиме со малце луѓе, што сакаат да пробаат да искокнат од некој комфорт зона, тие што не сакаат исто супер и за нив, за тие што сакаат, и сметам дека најдобриот начин што може да го правиме покрај Скопје како метропола кај нас, да одиме и во мали места и во уште помали места на така од Струмица и да ја шириме таа идеја. Струмица е сега првиот пик, јас имам потекло таму. Ке не пречекаат многу добро, ти си главен говорник, покрај тебе уште доста лица. Одлично. Нема да откриваме премногу, ќе има се да видат на линкот во дескрипција.
на кратко ти оставам Na 2 kratko, vidimo se u Strumici, 4. april, pada u subotu, Biznis motivacija, veliko predavanje, Binex konferencija, Nemanja Antić, glavni i jedan od predavača, mislim da će biti sjajno, pričat ćemo o menadžmentu, sistemima uspeha, o motivaciji, plasiranju novca, možda malo i o muško-ženskim odnosima, ako ostane vremena. Немања, фала ти. Фала теби на позивот. Премногу и за првиот подкаст и за конференцијата, за тој буш што ми го даде. Јас сум некако тие работи ќе си останат, нели, за цел живот, некако тие почетоци врзани, јас многу ги ценам, ти тоа го знаеш приватно, вака нема ни потреба јавно да ти го кажам. Фала ти за денес. И тоа е тоа. Ништа, видимо се у Македонија. Тоа е тоа за оваа епизода. Фала ви на сите што гледавте. Се надевам дека уживавте. Малце имав турбо темпо, 2 подкасти во 2 дена, не беше лесно да се реализира. Фала за гостите кои одвоија време кое мене ми беше прикладно. Така што продолжува приказната. Binext конференциите следете ги. Го најавивме моментално со Немања Binext во Струмица и гледајте Next Gen подкаст. Тоа е тоа, до следно гледање, пријатно. Супер. Добри смо били.